Priča o Vukovaru nije ispričana do kraja. Niko to ne želi da ispriča u Hrvatskoj. Sad je bilo vrlo interesantno na određene emisije na hrvatskoj televiziji, na prvom i drugom programu, gledao sam baš ovih dana, kada je bilo obeležavanje Vukovara, pada Vukovara, onda su pojedinci iz tih jedinica vojske Hrvatske koja je bila u Vukovaru prvi put otvoreno govorili, a ovi koji su to puštali, izgleda da im nije ni bilo stalo da to cenzurišta. Znači, prvi put su rekli, pa da, bila je kasarna JNA u Vukovaru, koja je bila opkoljena još u avgustu mesecu, koja je bila praktično odsečena voda, struja, blokirano, pucalo se po njoj. Pa da, bila je kasarna JNA u Vukovaru, koja je bila opkoljena još u avgustu mesecu, koja je bila praktično odsečena voda, struja, blokirano, pucalo se po njoj. Pa da, bila je kasarna JNA u Vukovaru, koja je bila opkoljena još u avgustu mesecu, koja je bila praktično odsečena voda, struja, blokirano, pucalo se po njoj. Da to nije priča da je to vojska koja je došla iz Beograda. Izvinite, a mi celo vreme slušamo došla srpska vojska iz Beograda i napala na Vukovar. Sad tek prvi priznaju da je u Vukovaru bila kasarna JNA koja je bila opkoljena. Pa onda sad prvi priznaju, znate, ali ti oklopni transporteri JNA su hodali po Vukovaru i mi smo imali strogo naređenje da ih ne napadamo, nego da uklonimo barikade kad oni idu. Izvinite, što ste vi u avgustu mesecu postavili barikade oklopnim transporterima JNA koji idu kroz grad? Oni nikog nisu napadali, imali su jugoslovenske zastave, ja sam gledao. I oni prikažu snimak da idu dva BOV-a, borbena vozila, sa jugoslovenskim zastavama i ovi u zenge u uniformama uklanjaju te barikade. A šta su vama trebali barikade u Vukovaru u avgustu mesecu 1991. godine? A šta su vama trebali barikade u Vukovaru u avgustu mesecu 1991. godine? Čemu barikade? A onda kažu, na potezu ove ceste je bila, ne znam, ova bojna, a ovdje je bila ova satnija. Otkud bojna i satnija u avgustu mesecu i septembru mesecu 1991. godine, ako je Hrvatska tek 8. oktobra proglasila samostalnost od Beograda, a po međunarodnom pravu priznata tek 15. januara 1992. godine, 6 mjeseci posle toga. Otkud sad bojne i satnije? O čemu se to radi? Sa pravne tačke gledišta to je klasičan slučaj pobune protiv sopstvene države. Sa pravne tačke gledišta to je klasičan slučaj pobune protiv sopstvene države. Sa pravne tačke gledišta to je klasičan slučaj pobune protiv sopstvene države. Ali naravno, ja sam razgovarao sa gospodinom Kuprešakom, ambasadorom Hrvatske u Beogradu koji je otišao, ja sam mu to sve rekao. A on kaže, ba dobro, kaže, to nije važno, pa svi smo znali da će Hrvatska biti priznata i mi smo znali da je JNA protivnik i mi smo se borili protiv nje i mi smo znali da ćemo na kraju pobediti. Ali čekajte, do kad je postojala SFRJ? Ajmo tako da gledamo. Što se čak tiče hrvatskog zakonodavstva, do 8. oktobra. Znači, 8. oktobra je Hrvatski sabor proglasio prekid svih državno-pravnih veza sa Beogradom. Do tad je Hrvatska bila u sastavu Jugoslavije. A što ste postavljali barikade, što ste napadali? U Vukovaru je postojao garnizon Jugoslovenske narodne armije, 14. pontonirski bataljon. Od 1948. godine je on na tom mestu. To su bili vojnici koji su imali one pontonske mostove za premošćavanje Dunava. Oni su bili napadnuti. Ubijeno 7 vojnika, o tome niko ne kaže ništa. Oni su bili napadnuti. Ubijeno 7 vojnika, o tome niko ne kaže ništa. Sva prava. Pa napadnite vi negde u nekom gradu američki garnizon, u bilo kojem gradu u svetu, pa da vidite šta će da uradi. Samo što su oni pametni, oni garnizone ne drže u sred grada, nego van grada i tako dalje. Pa srušili su pola Faludže u Iraku, zato što im je jedan vod bio napadnut i tako dalje. Znači, vukovarsku priču ni hrvatska javnost nije čula još do kraja. Ali na Vukovaru Hrvatska gradi jedan svoj novi nacionalni identitet, politički identitet. I ono što je zabrinjavajuće, što mene brine oko tog pomirenja, ja, nažalost, sam vrlo skeptičan u hrvatsko-srpsko pomirenje. Vrlo sam skeptičan, mislim da do toga u sljedećih 50 godina neće tako lako doći. Nema veze, pevači će da gostuju, dolazit će jedni i drugi i tako dalje. Možda će mladi dolaziti. Ali ako vi gledate sve te snimke kako malu decu drže kraj tih spomenika, pa se to fokusira sa tim fotografijama. Francuzi i Nemci su ratovali i u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali kroz udžbenike istorije nikad nisu produkovali tu mržnju. Nikad se to nije produkovalo na taj način kao što se danas produkuje. To je strašno. To je zabrinjavajuće za buduće odnose. Šta Srbima u Hrvatskoj preostaje? Ništa. Ili da se asimiliraju, da ćute ili da se isele.